etsa jwang tlo fahla utlwile ha o tha a ile eng meta hana tjena ka tlo fela o tswile taba ko bona o tswile kae o tswile le yena na haleluya o tswile ka re ha ona masifunda Luka chapter 24 simfunde from verse 1 until verse 8. Esizulu fundeka ngalendlela verse 1. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafike ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. 2. Bafumana itshe liginqiwe ethuneni. 3. Kuthe bengena abasifumananga isidumbu senkosi uJesu. 4. Kwathi besasambathekile iloko bheka nango amadoda amabili emi ngakubo enezingubo ezicwebezelayo. 5. Besesaba bekhothamela phansi ngobuso athi kubo, nifunelani ophilayo kwabafileyo na? 6. Kakho lapha kepha uvukile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile. 7. Ethi indodana yomuntu imelwe ukukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni, ibethelwe ivuke ngosuku lwesithathu. 8. Bawakhumbula ke amazwi akhe. Baba siyabonga igama likaJesu Kristu waseNazaretha nalizwi lakho Nkosi. Khuluma ngalo kulo namandla wonke nakulemini namhlanje in Jesus mighty name. Amen. Amen. Kasisuthu iri kasazile kalambeki isale kamiso baya libitli ho isa dinoko tseo ba di lokiseditseng tseo ba di lokisitseng ba ina le baba empa ba fihlela leshwe le phikulusitswe lebitli yari hobane ba kene ha ba ka ba fumana setopo sa morena Jesu. 4. Bane ba sa tsielehile ke ho bonang banna ba babedi ba ne ba emi pela bona ka diaparo tse hadimang. 5. Itse basadi ha ba sa tshuhile ba kobotetse fatshe ba re ho bona ya philang na le matlelang hara bafu. 6. Hayo mona empa o tshuhile hopolang ka moo a le boleletseng ka teng ha sa le ka le leng. 7. A re mora motho o tshwanetse ho neelwa matsohong a batsadipe a thariswe mme a tsohe bafung ka letsatsi la boraro ya ba ba elellwa ditaba tseo tsa hae. Glory to Jesus. Amen. Ke hona ba di elellwa ngamanye amagama bebaloko bangayi-understand indaba ebekujesu bekabatshela yona. Makathi mina nizofa kodwa nizovuka ngelanga lesithathu bebangayi-understand ukuthi uthini. Glory to Jesus. Bakhumbula after asekavukile. Hallelujah. Nawe mawungenzi ukuthi uzawuthole le ndaba kaJesu after akayithi mayishumayelwa izwe le ndaba ukuthi ngempela uJesu uyasindisa, uJesu uyathethelela. Sikhonza uNkulunkulu ozange ehlale ethuneni, sikhonza uNkulunkulu ithuna zange libambe, azange abalwe nabaphansi. Glory to Jesus. Labo mama lithi izwi kaNkulunkulu baye bavuka bagijimela khona ethuneni lapho bagcine bambeke khona.
uJesu ethe makafika watshela abantu ukuthi susani lithi. ElikaJesu lisuswe yingelosi. Glory to Jesus. Abekho abantu befika bagidikise ilitshe ukuthi lisuke ukuthi uJesu akwazi ukuphuma kodwa bathola ngeke. Hallelujah. Ngithanda le ndaba yokuthi lemakela ophila kubashwile ngene njeleni bazalwane lere baza bashwile bale mabitleng bashwile owangona Jesu waphila jana kompotsa hore na wena o ya jwa mabona ka tsatsi lona le Jesu Christ kurile ke steng ha sa le ke le mo go tloa ka labone o bona o tla bona ditsela tse yang go Phumlane o tla bona ditsela tse yang go Crystal Park batho ba tshwere di kharafu di kwentse di kentse le ka ma plastic ba tsale a ke bue ha ke di kenela ka plastic bua ba fetwa skulen why am I plastic? Why is it? Why? Back. Man, we partile kama yenza ngade mfumo na unjoni kani. Why you trying to ipate because we are tomwe bakang. And we are entwano ithandayo. Uyofunani abantu nabafile because ufile lo muntu. Sila nemathuneni bazalwane. Manifika lapha nithatha match. I'm sure khona. Ngabe ukhona. Mawufika lapha uthatha ilitshe. Hawukata bilalo. Aka mathe. Mara libella fe. Ulisona kamathe. Hayi ulisona kamathe. Mara ngiyele tapela ka fihla. Ka utshela kamathe. Ukaiza jwa. Ke kopela le sa isi engwe ene ke sa lebella because o tshwetse ka manje manje ma uyothela amathe ulilahlela kule lo thuna lo muntu omthandayo ukhafulana lo muntu omthandayo le kwatile dalon because really utsho ukuthi ka di concert kama tsamelaya le mola mo ba ke ka mo kama thunengela ha bolona lona ba le ka mo le ka Petersfield ana sikutani bonana ukuthi beyigcwele namhlanje abantu bayakhona bayokhulumisa indaba uyokhuluma kanjani nalo ofile. Glory to Jesus. Amen. Limakelani ophila kubashwile kama ntsoma ngona Jesu azangasho noma bangathi ayimasakuseni namhlanje bangithi ngivula iTikTok ngihlangana no mama uthi ya lo Jesu wena ofa ngoMarch ofa ngo April ofa namhlanje ofa nini ubeka amalanga imani cha uthi akuteni yona tu hayibe yona re utana Jesu o ushile Jesu
siyophila noma ungafa manje kodwa uphelele ubhekalele ukuphila okunaphakade. Glory to Jesus. Asifi waya uzofa uyethuleni kodwa one day uzovuka. Akwenzi isiqiniseko sokuthi nawe uhlala uthi wabafi bayavuka nawe vuka ngoba uJesu wenze umsekelo ukuthi uzonza njani uzovuka. Wena uyindlalifa. Glory to Jesus. Khona sekebitsoga ke bana ha ke sa le batho ba modimo. Hallelujah. Nanko uJesu wethu azange ahlale ithema bathi bayaya baphetha amakha bomama. Hey Nkosi yami bomama. Hey ya. Abomama. Namanje bangathi uyabalala. Bona bobaba bayifew. Kodwa kugcwele abomama. Glory to Jesus. Ekuyibo abomama abebagijima bakhala bakasesiphambanweni. Kodwa Jesu uthi kubo uthi ningangikhaleli mina khalelani mina nabantwana benu. Glory to Jesus. Ikumele thina siyenze ukukhalela abantwana bethu. Umsebenzi wakho esumama ukukhulekela abantwana bakho ekseni babaphuma esikolweni. Glory to Jesus. Ukhona abantwana babaphuma uyothathiwa leya msini leyo ohlangene nevasilini. Kodwa mnyama makaqeda umntwana la esebenzi leyo bazalwane. Kodwa igazi lika Jesu ela yeluka sina Glory to Jesus. Yazi la ngithanda kona alisavuselelo. Lihlala le fresh every day. Lifuna wena khuluma. Hallelujah. Liphumile enqebeni. Laphuma igazi lika Jesu ezandleni. Laphuma igazi lika Jesu enyaweni. Lisenzela umsebenzi ukuthi mawubelula. Kodwa sisayenza umsebenzi ubenzima. Because awakakhona ileli gazi. Usakhona izinto eziphathekayo awu Jesu. Abantu bakaka understand ukuthi igazi lika Jesu limane linamandla ukudlula lamanzi elwalanda lapha. Glory to Jesus. Amen. Igazi lika Jesu lidlula lamanzi ahlale igubhini eziblu. Hallelujah. uJesu akazange aletha amanzi ablu, waletha yena. Waba umhlatshelo ukuthi wena bezwe inkinga zakho gijimela igazi lika Jesu. As long as usebenzisa igazi lika Jesu bona bazozama kodwa wena uzabe ungatholakala. Glory to Jesus. Bazalwane bavuka ekuseni bafuna ukubona ukuthi ngoba sithembile Jesus.
Hakeke o imetse. Hakeke lenne. Go ba teng ba dutse mona ba imetse. Mathekana tletse. Glory to Jesus. Wenza ube wima. Wenza ukuthi usindwe impilo yakho. Okumele wena lempilo yenza ukuthi kube lula uJesu Nkosi yami ke umsebenzi ongaka. Awenzile ukuthi mina nawe siphume. Glory to Jesus. Amen. Al-khatali lo khatala kula dama le matla mo le class mo. Mo le complex pop. Nilatamate Nkosi yami. Ene ilitshe lumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Angazi ukuthi mawulanda sokuthi lizwenzana empilweni yakho. Ngoba manje lizokuwisa fast ufiti. Hallelujah. Yeso nayithi abakushumayela bakhe arikenazela lenete lebopilo. Glory to Jesus. Amen. Sikhonzi uNkulunkulu ozangahlale ethuneni. Hallelujah. Amen. Sikhonza lo ozange abanje ithuna. Hallelujah. Amen. Lo Nkulunkulu esimkhonza bazalwane uyaphila. Uyaphila lo Nkulunkulu. Jesus. Akabatlwele mbana bomuthi bana akabatlwele. Maraka 16. Akere ntse ga batla go utlwa go yena o tswile. O fudile. Jesus. 16 verse 6. 16 verse 6. Kepha yathi kubo ningethuki ngifuna uJesu waseNazaretha obelethelwe esiphambanweni uvukile kakho lapha bekani nathi indawo lapho bebekubeke khona Lesimpahle bebamgqokise lesabekaziphethe bazithole sihlezi lapha. Kodwa yena ngekho. Tega Jesu wa Nazareth. Usuhile. Yes. Hallelujah. Madi asuhile. Asuhile nna le wena. Glory to Jesus. Asisadingi ukuhlaba inkukhu bathu ndikhuku tsa batho di ashwa. Hallelujah. Inkukhu tsa batho ka shakulana di beuwe. Ba ibele batho go ile di beuwe. Batho tse dinkukhu tsa batho di tshuile. Di shabile ha di bona thapele di nang Jesu. Thapele ko au ashwa. Glory to Jesus. Kodwa masibona umfundisi uradina hula sithi thina sathola uphila ngoba thina asizimfuthe eyikhona eyahlatshwa ikhona ivana eyahlatshwa. Glory to Jesus. Kodwa inkukhu zabantu bamele nahambe losithenga thina zona zilezizulu thina habari za juma le bayilodi ya phela akabale asenthetla uqaka imani kore abana nje go ba gele mo akarusa ka ofela go rekele dikgotse tshwe re iphumana se re ka le dikgotse 100 mara ona lo iwana o tla ja go ya la pe. Glory to Jesus. Mara haisa ila pe ba ilo slote na tumasho madialo na wele o tumasho mara bazalone mampeli hle khuri na hana fela madi a go baba mbela di nku itama yo slote na go dima motho hai fetsa wena ha witch baba ka
Nkosi. Asike sikhonzeni uJesu. Kusamanga kukhona. Khonza uNkulunkulu ukhona. Bread of life ukhona. Ebhekathini ukhona. Ebendini ukhona. Edavidon ukhona. Delmase ukhona kodwa khonza uJesu. Lalela akubizi ukuthi uzokhonza bread of life. Kodwa ngubiza ukuthi waza kuJesu. Waqala uJesu njengenkosi nomsindisi. Wazi ukuthi lo wami uJesu ufile lo. Akatholakala ngethuneni. Hallelujah. Akhona amakhosi esiwakhonzayo. Engathi only-one nje wabo mangangena la emnyango sosukuba sishaya izandla thina sonke. Glory to Jesus. Uzofunela ukuzosula inyawo zakhe azibona simhlophe kanjani isikhathulo sikamaburo uba udisula likamuka. Umuntu lo esikhuluma ngayo. Glory to Jesus. Bazalwana sikhonzeni inkosi. Asikhonzeni uNkulunkulu ophilayo. Asikhonzeni uNkulunkulu ozange ithuna likwazi ukumbamba. Glory to Jesus. Ngicela ukuthi usuka lana uyohlala phansi ungahlali noJoe. Ufike uhlale wena wedwa. Bese uyazibuza wena, uzibuze wena. Noma uthatha isipili ufike usibhede lapha kwakho. Bese uyazibuza ukuthi wena ngubani wena? Wena wenzani kahle kahle? Wena kahle kahle ukholwa yini? Ubuze lo muntu ombhekile lo. Glory to Jesus. Because ngesikhathi masidlohlala sithula impumi sikhulume ukuthi maka wena Nkosi wena ukholwa yini? Impumi hle uvela le uthi hayi suke wena nalezi zinto zakho zokholwa yikho le nto le. Already wenze njani ulahlekile. Uma ukhe wahlala uyi-one waba nalo mbuzo ukuthi kodwa Nkosi mina ngingubani? Mina ngikholwa yini? Mina ngikhonza bani? Uzomangala usibuze buze lo muntu engaphenduli. Le ezovela kulo muntu yiyo impendulo endlula impendulo ephuma kusibanibani. Iphelele leyo mpendulo ozoyithola. Engiyigenuine